салом алайкум дӯстон. Се роҳ қатъӣ мо каналҳоро тамошо карда метавонем. Яъне ки се устрои қатъӣ. Якумаш через симкарта қатъӣ, дуюмаш модем қатъӣ, сеюмаш бародаро вайфай қатъӣ. Ози бародаро ма чӣ гуна вайфайро пайваст кардан ва чӣ гуна настройка кардани вайфайро бародаро ма ба шумо нишон медиҳам. خب چیکار میکنیم؟ برای این برادرها برای ما ادابتر یعنی وای فای خیلی درکار ادابتر اینکه این وای فای هم میتا مثال اینم خیلی نمودش برادرها واسه برادرها کار سر میکنیم اینم خیلی وای فای درکار ما چیکار میکنیم ایرا در پس جای یو اس بی داره کو برادرها در اینجا میمونه این همه خیلی برادرها ادابتر هم میمونه در جای یو اس بی چیکار میکنیم منیو میداریم سنی بار میریم ست پلات فایل دا میداریم خب برادرها جی پی اس ما وای فای میمونیم در بالا جی پی اس ما جی پی اس وای فای دا میمونیم خب بعدی وای فای در اومدن конфигурация да медонем бародаро мо хоҳем бародаро через телефон ё через роутер фарқ надорад кадоме ки мисол боша оз бародаро через телефон ма точка даступа аввал гирён мекунем оз 1 дақиқа бародаро баъди точка даступа гирён кардан бародаро медорем оке мекунем унамиҷа нумша мебурая ама хонар на иксай телефоном медорем бародаро иҷа кода мезанем ина мисол ҳаст ки 1 2 3 4 5 6 7 8 8 нола ама точка даступи вайфай дорем автолинка знака мемонем оке мекунем линка оке мекунем please wait мера ҳамин қакора бародаро оз иҷада бояд network connection сакес бинависа бародаро ҳамтун меистем ин миқакора бародаро ягум ҷой қинӣ надора бародаро баъди пайваст кардан мо медорем каналҳоро мисол тамошо мекунем این خیلی نمود برادرها یکم جای قینی نداره این هم خیلی برادرها این بود چگونه وای فای رو پیوست کردن در بازوی پلاتنی باقی در پانل الله باشه